pangutana, kinsa imong number one? Ang Ginoo, walay lain ang Ginoo. Ang pagtuo, mao ang kandila na naggiya sa atong dalan. Ako number one? Siyempre, si Crush. Ang pagtanggi sa usa-usa sa atong trabaho, mao ang pinuntan sa tinuod nga kalampusan. Okay, so my number one is my profession and my students. Ang tinuod na pagserbisyo kay para sa tanan. Siyempre, ang number one din sa akong kasing-kasing mao ang pamilyang ganawan. Kaya sila ang nakatag o kasigla sa ating Ikaw, kinsa imong number one? Pag-present si number one, Hugbong sa mga maalamang Mananayaw sa STEC, Hugbong and Karansa Senior Foundation, Science and Technology Education Center, District Number 2, District 1, Josie B. Bocor, School Principal, Dr. Mary J. R. Vasquez, Attention Coordinator, Ruby Pasiva, Choreographer, Manuel Pagatua, Dance Masters, Jenny Capita, Gypsy Coco, Jesrin Delfino, Renz Rivera, and Francis Babuya. Clustered Barangays, Kinsan, Mananayaw, Sandayong Sur, and Ogins. Kinsan under the Honorable Epitacio Capitolan Jr., Mananayaw under Honorable Roger J. Origal, Sandayong Sur under Honorable Juliana Hopla, and Ogins under Honorable Jose Vasquez. Contingent number one, Hugbong sa Malambong Mananayaw sa STEC of Ramon and Karansa Senior Foundation, Science and Technology Education Center. And our top achiever is... Wow! Kanindot lang ate at kuya, uy! Uhom, inigdakor na ako. Pinaagi sa akong lilig sa pagpuna o mga banga, ako na pud ang maila. For exemplifying outstanding talent, dedication, and promise in uplifting as a young Mananayaw, we proudly present the best award to Mananayaw. I am the best. I am the number one. No one can beat me. Tables are turning. Change is constant, and nothing lasts forever. In our desire to be the best and number one, we forget to be kind and good.
Sulis ang kainan. Attention number 1, tungkol sa mga Mananayaw sa STEC o Ramon and Karansa Foundation Science and Technology Education Center, District Level 2, District Head Jose B. Lamoro, School Principal Dr. Marin J. R. Vasquez, Supervision Coordinator Novi Pasigo, Choreographer Dance Masters, General Kapita, Gypsy Gobbo, Jason Delfino, Renz Rivera, Francis Hugbong, Foster Barangay, Kinsay, Maglayat, Sandayong Sur, and Ogil.